Bapak Prabakal Desa sana Sumayan Titiang, kalian Desa Pakraman sana Wangian Titiang, Widadane para semeton dengan sana kaler Wangian Titiang. Kami pun sang sana jagi mawawiho sana taler banget asin Titiang. Ini hajang nugrayan Titiang pina ke sang merba karyo yatnyo maturang pangayu bagio majang ring ida saya widiwasa sana ngicenin iraga kara jangan mawinan presida mesadu wedana duki ngamiletin pacara pawiwahan puniki nentar lali Titiang ngaturang dahat suk semaning manah antuk sepangrauh idadane sameton serang sami sedurung Titiang malih maturatur ngiring nyakupang tangan maturang panganjali umat Om Swastiastu inggih hidadane sareng sami patut atur ningayan Titiang mangda para semeton undangan nungguin sang sana jagi mawawi mungkin sedurung punika Titiang jagi nyenahangan pesengan tiangnya ida bagus gede wiratnyana Titiang pinaka raraman sang sana jagi mawawi mungkin ipun sana kapurusa muwasta ida bagus wiriri utama ipun pinaka dokter ring rumah sakit Bali Medical ala kirabi pun sana perdana muwasta ida Yudhistira Cahyani ipun pinaka analis ring rumah sakit Bali Medical nggih dadane sana Wangian Titiang wawu sampun kelaksanayang upacara muat tipat bantal ring kulawarga perdana lan benjang jagi kelaksanayang upacara mekala-kalaan ringgalah asiki driki inggih sapunika manten atur Titiang antuk upacara manusia yatnyo sane jagi kelaksanayang mugi-mugi idadane sareng sami mesidayang nyak siang meduluran ngas Titiang sane becik presiden pun sangkalih manggihin kerayuan saderung puputun Titiang ngiring mangkin para undangan melinggih nan Titiang jagi naturang boga samatra menawi wenten atur Titiang sane nenten manut rengarsa Titiang nunas agung pengampura mangkin puputun Titiang untuk para masanti Om Santi Santi Santi